Akasban Imphal Nayani Devi ni pau pajari ahanbada maruk oipa pau Manipur danga se ayuk pung tara phawada COVID vaccine dose la kunmat hoil ising tara tare chatre ni phumapan kap kre Laibak asida huji COVID ke active case la kamal ising tara mathoi chamri marphuma thoi leiri naba phabagi changna jada marphudani pandasmik ahum Pradhan Mantri Narendra Modi na Uttar Pradesh ki Jiwada hayeng Noida International Airport sanaba jata hungani amasung Rashtrapati Ramnath Kovind numit nini ki Uttar Pradesh khongchatta ngasi Kanpur da thungkhre Laibak asida COVID ke vaccine dose ko ti chama hina kaptuna anong way ti ahas semble khongjang asi hina maipak anabagi demakan no hona biriba doctor nurse frontline workers hamasung vaccine kaptholaba miyo kuting makpu akasbani ni ikai khuna bo chari ai khoina pandama si yo wangam labazu COVID-19 gi lanting asi loidribana tabiriba miyamna laichat asidigi komthok patawbiganu tabiriba punamangna hek yaba makhai athuba matamda vaccine kapthokpiyu atopa miyo sing vaccine kapada sumateng pangbiyu Harau kumagi matam masida asambani maring ang na satpinaba haijari COVID vaccine kapthokpiyu face mask sopiyu phutaruki social distancing thambiyu maimin amadi khutsa singna hamdokpiyu COVID-19 ga mari laina ba ipau singi dama national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga rajagi helpline number na 038524116668 amasung 180034538818 ta phone tawiyo haujik mapung oiba pau Manipur danga si ayupung tara phawbada COVID vaccine dose la kunma thoili sing tara tare chaten infumapan kap khre machi manungda ahanba dose oina lak tara ni thoili sing humphudra ni thoi chamapan humphudra ni pan amasung ani suba dose oina lak ni pan le sing ni phumari chatet humphudra ma thoini ngasi gi oina ayupung tara phawbada dose humputaret kap khi Imphal West Dila da hujik phawda vaccine dose lak manga lising ni phuni thoi chamri ni phumanga amasung Imphal East na dose lak mari lising kumna panchamapan humphudra ni pan kap khre Chingi jila gi oina Churachandpur na khwaidagi yamna vaccine dose lak kama lising humphudra ni pan chani humphudra humdoi kap khre Kamjong jila na khwaidagi nemna lising tara ni pan chani tara ni pan kap khre Haujik phawbada chahi tara ni pandagi ni phumari phawgi manungda leiba miyoi singna khwaidagi yamna vaccine dose lak tara ni thoili sing humphuma changma kap khre chahi ni phumanga dagi humphu phawgi manungda leiba miyoi na dose lak manga lising ni phutaruk supna kuntra mari amasung chahi humphugi mathakta leiba miyoi lak ahum lising ani chani tara manga kap khre Haujik phawbada nupa lak tarama thoili sing tarama thoi chatet kuntra manga COVID ki vaccine kap khre nupina lak tara lising manga chamri humphura ni thoi kap khre Raija asida hujik COVID ki active case sathuk marphutaret leiri ngarang miyoi yang kahinongna positive oiki aduga miyoi ni phuna naba pahduna discharge tawki naba phabagi changchada marphudra taret dasmik nipan ni apunba positive case lak amali sing kun manga sumna taret ki manungda lak amali sing kuni thoi chahum yang khai taret naba pahduna discharge tawkhre hujik phawada miyoi le singa machamapan humphumari laichat asidagi laikhidre Raija asida hujik phawada punna sample lak tara mari lising tare chamani phuni thoi test tawkhre Bharat ngasi ayupung tara phawada COVID vaccine dose ko ti chama tara ni pan lak ni phumapan lising marphudra doi hena kap khre masigi manungda ahanba dose da koti humphudra tare lak kuntaru lising ni phuma thoirom amasung ani suba dose oina koti ni phuma thoi lak kulum doi lising yang khai ma thoi chani pan rom ni Laibak asida hujik COVID ki active case la kamali sing tara mathoi chamri marphuma thoi leiri hujik phawada miyoi koti ahum lak unthama pan lising yang khai taret chathuk marphudra ni pan naba pahduna discharge tawkhre naba phabagi changna jada marphudra ni pan dasmik ahum ni Laibak asida laichat asina sikhiba apunba mising lak mari lising humputaruk changma marphumari sure
मिजोराम नगारंग कोविड के अनोबा केस सामरी थेंगनखी मसी थारगा हौजिक एक्टिव केस लिसिंग मरी चामरी याखै तरुक सुरे अपुनबा पॉजिटिव केस लाख अमा लिसिंग कुंथ्रानि थोय चाटेट कुनगी मनुंगदा लाख अमा लिसिंग कुंतरे चाटेट मरफुनी थोय नाबा फखरे असम दंगारंग कोविड के अनोबा केस सनी तरे थेंगनखी मियोय अनिना नौना लेखिदे राज्य अदुदा हौजिक नाबा फबगी चांग चादा मरफुद्रानि पांदस्मिक मंगा अहुमनी अरुणाचल प्रदेश तंगारंग मियोय मरी नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी अदुगा मियोय अनिना नाबा पखी अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग याखै मंगा चनी याखै मंगागी मनुंगदा लिसिंग याखै मरी चमापन कुंथ्रामापन नाबा फखरे नाबा फबगी चांग चादा मरफुद्रा मापन दशमिक मरी अहुमनी हौजिक एक्टिव केस कुंथ्रा तरुक लैरी राज्य की पुलिस नगारंग इम्फाल वेस्ट की सना कैथेल लेब दुकान थीहुबगी तबक चथबद युंगांग फागटप ngamle नार्कोटिक सेल इम्फाल वेस्ट पुलिस चथखिब ड्राइव अदुदा युंगांग लिटर 136 युंगांग लिटर 19 हेना फागटप ngamखी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जीवारदा हयेंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सानब जत्रा हुनगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगला नम ओइरिबा लंबी थोंग हेन मरु ओइना एविएशन की लमदा फगत हनबा हाइबा थौरांगदुगी मखादा एयरपोर्ट असी सेंगबटगदबनी उत्तर प्रदेश था हौखिबा मतम खरा असिदा मसिंग यामलबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंग सेंगबलकली हंदकता कुशीनगर एयरपोर्ट संगाखरबा मतुंग अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंगटपगी थबक चथरी लेबाक असिगी ओइना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगा लेबा राज्य उत्तर प्रदेश ना अहानबा ओइरे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन की मथंगदा अनिसुबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओइना जीवार एयरपोर्ट असी सेंगटपनी मसिना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता चिनबा हंथाहलगनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नुमिन इनिगी उत्तर प्रदेश खोंगचता ngasi कानपुर थुंखरे महांगना ngasi चौधरी हरमोहन सिंह यादव की चही चामा सुबम मपो कुमोन थोरमदा वांगांगनी राष्ट्रपति ने हयेंग हार्डकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की सेंटेनरी सेलिब्रेशन दा वांगांगनी आकाशवाणी पाउमिना हायंग ngasi अयु कानपुर दे हेक थोंबगा राष्ट्रपति ना मेहरबान सिंह एरिया दा चटकनी मदुदा महांगना हानगी एमपी चौधरी हरमोहन सिंह यादव की चही चामा सुबम मपो कुमोन सरुक यागनी चौधरी हरमोहन असी एजुकेशनिस्ट अमा ओइबता नतना सोशल वर्कर अमा सुनी लुचिंगबा सिदे इकाई खुमनबो उलअबा मतुंग राष्ट्रपति ना मिटिन अमदा वांगांगनी राज्य की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थौरम सिंह असिदा सरुक यागनी केंद्र की रोड ट्रांसपोर्ट अमसुंग हाईवेज मंत्री नितिन गडकरी ना जम्मू दंगसी लुपा कोटी लिसिंग तारामाथोई चाटेट कुमनाथोई चंगना पाइखटपा किलोमीटर 238 छांगबा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 15 की जटा हुनगनी प्रोजेक्टसिंग असिगी मनुंगदा जम्मू काश्मीर तंपाक्ता मतम चुप्पदा सिजनबा याबा लंबी याउरी मसिना ngak सेल लवु सिंगु कोल कारखाना अमसुंग लमदम अदुगी सेल थुम अमसुंग सामाजिक की फिबम फगत अनबदा साउना मतेंग ओइगनी प्रोजेक्ट असिना राज्य अदुगी हेडक्वार्टर सिंग मरु ओइबा लंबी सिंगा समना हलगनी मसिना मरोमदोम थबक पिजबा अमसुंग थबक पिबदा साउना मतेंग ओइरगनी जस्टिस संजीव बनर्जी मेघालय हाई कोर्ट के अनोबा चीफ जस्टिस सोइना सी वासक लौख्रे वासक लौगे थौरम शिलोंग लेबा राजभवन पांगथोखी थौरम अदुदा राज्य की राज्यपाल सैत्यपाल मालिकना जस्टिस संजीव बनर्जी बु थबक पाइबगी वासक लौखी संजीव बनर्जी मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अमसुंग सुप्रीम कोर्ट की कोलियजम ओइना थबक पुरम्मी मेघालय अमसुंग असम की रीजनल कमिटी सिंगना राज्य अनी असिगी हौजिक ओरिबा ngamkhai चयेतनारिबा सिंग कोंगननबा ngamkhai paringda leba kungang singda चत्तुने सिनख्रे मेघालय की रीजनल कमिटी अदु उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंगना लुचिंगली अदुगा असम की रीजनल कमिटी ना मंत्री पीयूष हजारिका ना लुचिंगली कमिटी अनी असिगी ऑफिशियल सिंगना ngarang हौला जिम्ब्रीगांव बखलपारा लिनखुंग अमसुंग पटगांव दा चटखी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगे ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask sopa food taruk lamna leiba khujhamadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thong singa singang na chatpinaba amu ananing singjari aroiba da maru oiba pau amu anna Manipur da ngasi ayuk pung tara phawada covid vaccine dose la kunma thoili sing tara tare chaten ifumapan kapkhre लेबाक असिदा हुजे कोविड की एक्टिव केस लाख अमली सिंग तारा माथोई चामरी मरफुमाथोई लेरी नाबा फबगी चांगना चादा मरफुद्रानी 5.3 अहुमनी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जीवाड़ा हयेंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सानब जत्रा उनगनी अमसुंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नुमित निनी की उत्तर प्रदेश खोंगचत्ता कानपुर थुंखरे पावोजरे।